Misake Imana ewa ikwishimire Imana we ndagushimira Misake, thank you. Umbwire ngo zidushiriyeho abo zitageze. Thank you so much. Yeah, ari yawe ni bari gukanze. Ndikanze ndapfuye. Wikanze iki kwizina rigiye kwandikwa muri gift my brother cheka Misake kanda. Thank you so much my brother, thank you. Mwe muceceke izina riranditswe my brother in the building. Muceceke izina rigiye kwandikwa. Mureke guturagurika mu muceceke. Thank you papa, thank you so much. Mr. K, uziko wari utumye ntaruka nzi ngo ninje. Yes when. Oh yes. Mr. K. Mr. K, urakoze guha mzee wa kijana Godfather. Thank you very much. Urakoze kabisa. Ni daddy wacu. Mind your business. Abujaga sapi chikange. Nabandi ni mukoremo, nabandi muje muri galeri za Godfather. Urashobozwa kugicarandaguza mu bishikabanize. Ubundi natwe tube turi burungushura hanga ariko nanje kirahari nabona cigoronza imbere yanje. Ariko none ari gitana nahwera. Doriane, thank you Doriane. Ostan. Thank you Doriane, thank you very much. Mugeze kuri bitatu. Arikumva mugeze kuri bitatu. Aravuga Aria, ngeze kuri bitatu ariko. Niba kugezeyo ndabura manigani. Ndabura igihumbi kujya mbere. Aria, manigani yanjye wanyemereye yimerera. Nari meruka kugera kwizi mibare nyuma ya mezi. Thank you. Ariko ni cyo mbonye mukanya gutanga ibintu by'ibisi. Uzirura runtu mbese. Manigani nakwemereye ryari. Umuntu utangiye gutanga go. Ako mwambaye kuko nje muri konziji. Yesu data we. Nuko nayo mfite ariko izi coin nizijyaho nzayiko. African beautiful. Nakibazo cyane. Mwambaye. Iko pepe. Mwambere. Thank you. Christina. Mukorera Imana mwange Satani sha. African beauty. Thank you very much. Yeah. Mr. K. Reba abantu bari hasi utukande. Mr. K. African K. Mr. K. African beauty. Thank you very much. Ona Mr. K. Mana. Dore umunsi gw'amateka we. Thank you. Oya. Ntacu. Nabo bahe. Nuko bahe nabo. Ninde mundu mbereje di mundi baraguhaye ni Mr. K araguhaye ego sha Mr. K twaraniganye sha ego sha nzamurungira kuri 20 nane charge telefone irazi Mr. K ni mubyara wanje ewe telefone yaje nizere kitarazi anyway telefone ndifite ndabarunguka kuri bitanu nasebye Mr. K nzamurungira kuri 20 naguza ari mugeza kuri bitatu basi ngeza kuri bitanu. Mr. K, please. Mr. K, reba ukuntu wanjye ngeza kuri 20. Thank you. Mr. K, African beauty. N'abantu b'inkora mutima bakwiye ibyubahiro kuko barabikwiye. Thank you. Safi. Thank you, Safi. Hello, Safi. Thank you, Safi. Nabandi mwese muna comment zanyu bura turi kuzisoma nta comment yapfa kuturenga naho wavuze gacuta yego shasira ha ngaho vuga bijo waretse gusa utamenera telefone ndi muri big screen nemerewe kuvuga, do you understand? Yego sha wakwitonze ko barayigukuramo ariko mukandi barayivana ariko ndabarayivana ariko nayivimbi dore umwanya nyivimbi umva big screen we umva shambi giskirini we umva shambu munyenga thank you dore ukuntu muri kunyenyereza mu madirisha sinzi uwo ntari kubona neza nimba ari inyuma ya grillage ntandi kureba uyu muntu uri kuguhereza ariko sha nda nubwo duteze very much
Usta ninde mundebere Yesu mwana Njyame mu ntebe buriya. Africa Beauty Mbega mu nakandi hose ni Africa wahereze twishimire Africa Beauty Africa wikunda bijeje gufasha natwe dukunde yewe makari telefone yanjye igiye kuzima none wachagize wowe Bana ifoto ucomeke. Isi Africa Amina waka waka samina shanga Kwasi wachaginze Thank you very much. makari thank you Usta Africa ay Kwasi chaginga sheri amba thank you 30 biraje abundi se ko bishyuye bijadukuyemo turavuga 30 biraje Time yavamo. Isi Africa amina waka waka Yela. Usta mugeze kuri bitatu Nkenyere neza Mr. K yaje Nkenyere neza Mr. K ijandundera umwaka Eastern Africa, Samina, waka waka. Yes, we. Oh, yeah, now. thank you Amba Ntegereje kuja mu bicu. ketchup mama thank you Ntegereje kuja mu bicu. thank you Ntegereje kuja mu bicu. Ntegereje kuja mu bicu. Yes, we. Yes, we. Inosa ahungu